Metspan uya Mehn kalohk ong tron wisonu isak. Eru pueke kalohk wat batunan wewe ay mentiangi tungol sakarutang kiponi to nareksoko en tumbiyu. Waun kenan ko sabul marlikan ko nanalang ko pilwaw en piltoke sabul menwain tumbi kapna kayu speaker en tumbi legislature song ko pung labalab en molan ko pung ilelen wain tumbi Karyang kapna vice speaker o pinang ko kusunet kaisak en tumbi legislature unsak. Pueke kupur en sanoro katin kapulubulier o katin paranayer chief minister en wainu en patrola moe o ya atmal pukon ya ta kalohk nentuan ilakan iralaut isu irajuk tuau en pausen en kusunet en wainu. Panira chuk o p me patrowan. Chief Minister kak en kalohk kita memia kapal karwarute apal laut yeu o kosoneti irakan me bang koneng wiyawi poen kolokol melele naramas en wainu. Kaloktan apal laut karwaru kak tiesema pungenaramas ongate nan irairen anso. Poen kolokol melele rusin mau o onopek mau en tonway. Pueke kalohk wat bang tokomele tonway sono wisak. Ay tungol sakaratan kiponi wow pan kupuren wasalabalap sangoro namarken wainu wow lap pan kupuren sunan kenen wainu likan nan keni wasai uluisokan karus nalaim serisokan karus lepenumar samuro karus o ton wainu unsak. Kalohk wat wiyautar pon sakaraki ton wainu unsak. Memolen waun wainu o government en wainu katin utum kalung kan bepatrotar sang sabul matai president en obislap en kanta kabarabat en Micronesia te FSM o kabna kayu en Bombay state makajail ton wain u unsak katier te patroyer nan irairan kabar ong lumung te kabilsalet me atanki coronavirus te COVID-19. Merano tuyaya kapal laut na isampa o bilsaisal melelator nan wain kuam o away. Sabul may samor o kawarwar metokayer o bisan chief minister pachang ilak aniralaut issue irachukuchuk tuwaw and pausan ang kusunat and wainu pachang kalohk kan sang president and kanta kakaparapat kan and Mike Misia o kapinakayon Bombay state yay mawuya uchupan kalohk. Sang ni karabe kan mesaisaler towe ngai ropino primo muya sabulman wainu chief minister patrowan wiadar kalohk niya utut ton menen ilak en relaut isu irajuk tuau en pausan en kusunet en wainu kalohktar me irakan mewiya sabulman we ira kosanti me patromotrail en kak komalti o teru yaw isang ranwat mas risak siluria gitrisak o pan lel ansu yu mur me pan kasaleta o kateteta me katay salar ket te patronan kapar lumum te kabisalet en coronavirus te COVID-19. Irakan me katay chun wainu anane en itawen o kapayata ye irakan me ban sensal pakan poen kak yang sewose ire tu kusengan kabisalet wat ma eban le dong wain pumpi. Hey kamatong kan Apol pen kisisak te chungol na nasungon kabilsalet alakan sakaw market wasan mumuit te pikinungkan me patronan wainu fundraising tungko kapagong soto ni Pilipil nan wainu me chowaban tauli aramas ek patrota pueki irakasempal u karwarowat ayimaka reta option chief minister kawatar task force seu poenyang wiya sawasaban office wat nan irairan kapal magkatay tunwi so payer ranwat pagpag choror ong katay kan makinchungale pu kataylen oke o kapayata ilakan kusunatan wainu matchungalan kin nambang kusunat an wainu UMLI silibuka payo lepenial walu o ter chungale te sakan pu
nang kapakon kan. Kecai kecin tepatruan eupene puye irupukat meban kayu yang sewase torre te kacakala tu beseng en kapisalet wut. Pangok kapulpulier pada kalau sang option chief minister ong John Wainu wisak en eupene o oke te kapayata inang en Mehn kalohk wut. Pena wut panuya kapuiben o torben John Wainu wisak ong lumum te kapisalet wut. Kecai kecin lolo poye enilap mesapulman kerusun entoro sapulme aramasakan pengisam bawat ap melel kecai John Wainu wisak. Kalangan kalau ko tuya utar nu wow sang option chief minister and Wainu.